Fa mai le tala paulo ia Timoteo. Lo watali ia fai oe ma le fia iai le atua. A vea oe ma le fia iai le atua o le whainga luenga i le aise me mai na te vaevaetonuina ia le upomoni. O le nei aso ia le a tali naini si o fisili fo io i latou oe na fisili mai ma i meli mai fo ia e fia lava le nei por kalame e tali atu fo ia ma vatu fo i se faso ia o le alo filangalo ia o lau filinga le na o le fisili mo fai mai o le a le tawa vaevaetonuina i le fatutua o lo ia la malesi fisili fai mai a o le a fo i le tawa vaevaetonuina i ngā nuenga. Le ata mo fai e whaamatala ia le vaenga mo le fisili lea, mo le atu le ngang whaafitai, i le uswa au na lea na vala o mai, ia whaamanui atu le tua. O le fisili, o le ale tawa vaevaetonuina i le whatuatua. I le kenese o lona mata upu es fumalima fai upu onu. Fa mai ua whatuatua foi o ia Iova, ona taua vaevaetonuina ai lea ia te ia. O le taimi lea na vana wai le tua ia Abrahamo tu ua lona nuu malona ainga. Ai alu ise nuu o le a whaasino atu ia te ia. Fa mai ua whatuatua foi o ia Iova o Abrahamo lea. Le winga le upu whatuatua o le mauti noa. O le tailitonu. O le matua mauti noa le lei o le atua. Lea na fetalai mai. Fa mai ua whatuatua foi o ia Iova. Ua ia talitonu i le atua. Ua ia mauti noa le atua. Fa mai ona taua vaevaetonuina ai lea. Ele yese ngā luenga Abrahamo no whai ele taimi lea. Na muri ai o na avelo na tali. E osi ai le taulanga. A o le taimi na whaalongo ai le si ufufonga o le atua. Ele i whaalua fisasi lo na loto. Na tali tonu e le atua whamaila le tūspaia. O na taua vaevaetonu wina ai lea oia. La vaevaetonu lena e le ai ni ngā luenga. I le Roma lo na mata au pe tonu fe upe luas fumetasi. Fe mele mo le mau le apostolo. A ole nei ua whaalia mai le vaevaetonu a le atua e le o iai le tula fono. Ua moli mau iai e le tula fono a toa ma le au perfeta. Fa mai ua whaalia mai le vaevaetonu a le atua. Le vaevaetonu le ala ia Keriso. Wa mai na maliu Keriso. Ele o iai le tula fono. Wa mai ua moli mau iai Mose a toa ma le au perfeta. O Mose la ma le au perfeta. O lea ua latou au fatasi. Ua latou ioe ina. E moni, e sao, e whaamaoni. E tu tasia le maliu o Yesu i le satauro. E le a ia iai le tula fono. E le pulea e le tula fono. E tu tasia le taulanga. Na saunia i Keriso i le satauro. Tula fono Yesu fulu. E au fia ai ma le sapati. E le ai ma se fe au le sapati e tasi. Ia Yesu. Ale fa mai le tala paulo. A ole nei ua whaalia mai le vaevaetonu le atua e le o iai le tula fono. Ua moli mau iai e le tula fono a toa ma le au perfeta o le fisili. O ai i tātou ti toe tau mawhai ai e te whaapipi ima iai le tele o mea. Le tula fono ai mise o le tau singa o le sapati. The question is, who are we? O ai i tātou. O lo tātou
tau mawhai e toi tau whaale leia, le ami o tonu o Keriso. I mea tātou te tau mawhai e toi whaapipi ia. Ale whamelitus pa ia u whaahali mai le ami o tonu o le atua. Le ami o tonu silisili. Ele o iai. Ia le tula fono. Ele ngata ele whamai le Roma mta upe tolu wha upe lusu malwha. Ua ta ua ami o tonu ina fua i tātou i lona lofa tu noa. I le tōngiola. Ta ua ami o tonu ina i tātou e ala i le maliu o Keriso. O le ale ta ua ami o tonu ina lea. Wa mai ua ta ua ami o tonu ina fua i tātou o lono winga. E le ai masengan wenga. E whaau popo. E le taulanga lea no sia Yesu. Alfisili. O le ale mea tātou te whaia. I le Roma loro mata upe sifuru. O lo tala noa i le apostolo Paulo. Fa mai awa o le ngutu e tau tino ai. E o mai ai le ola ma le loto e tali tonu ai. E o mai ai le amiotonu. Fa mai pe a fai tātou te tali tonu e le alii o Yesu. Ona fai le ola tātou tau tinonga. Fa mai awa ale ngutu e tau tino ai. E o mai ai le ola. Ma le loto e tali tonu ai. Ona ta wa amiotonu wina leo i tātou. O tangata la ia le la fai le tau tinonga. E le oni tangata o le nu o le atua. E le oni tangata Israelu po o iutaia. O tangata ia ta wa amiotonu wina. Fatuatua ia Yesu. O tangata nu ese. Sa utana noa el tasi por kalame ua mawai atu. O le vala a wino nu ese. Ma le ave seina po le fate seina o Israel. Le au whaafafonga i le ne yaso. E le o fatasi nu ese. Ma le nu o le atua. O le visili o le a le taua amiotonuina i le fatuatua. O lo tātou tali o le maliu o Yesu. Tali tonu i le maliu o Yesu. E le o ngā luenga. Mai tuspa ia le o ngā luenga i nene mita setasi. O lo tātou tali tonu i a Yesu. Fatuatua i a tea. Taua amiotonuina i tātou. O le sivaengo le fisili le whamai. A o le a fo i la le taua amiotonuina i ngā luenga. A o le a la le taua amiotonuina i ngā luenga. Ia kopolo me tau pe lua whai upo sifumal wha. Wa mai o usoe. Se a leo ngā pe a whai mai se tasi ua ia te ia le whatuatua. Ai le ia te ia ngā luenga. E mawhai ea e le whatuatua. O na whaaola ia te ia. O le mea mua e te tau ona sila fie le au whaafonga i le ne yaso. E te tau ona i loa po ai le tangata le e tau tala. A whai tātou te vaevaina le upo le atua. O na tātou loa lea ma mauti noa. O le tangata le e tau tala. E le o se apostolo nu ese. O Jakopo o ia o le apostolo iutaia po le apostolo o Israel. E le o tala noa la Jakopo i tangata nu ese. Au afa i o Paulo le na filifili e fai ma apostolo nu ese. O le vala wina o Paulo mo tangata nu ese. O le vala wina o le au apostolo i se fulu malelua. O ila tauna o apostolo o tangata iutaia. Le ala o tala noa ia le apostolo Jakopo fa mai Jakopo i tangata iutaia. O usoe se a le au ngā pe a whamei se tasi wa ia te ia le whatuatua ai le ia te ia ngā ruenga. E mawhai ea le whatuatua o na whaola ia te ia. Talu wai o iutaia. E whatuatua i ngā ruenga o le tula fono. E taua amiotonuina i ngā ruenga o le tula fono.
o le whātua leo tangata i uteia. I whalangolango i ngā luenga o le tūlafona. Whamaila e o le whaupo e luasifuna. Whamaila tangata vale ai. E te le ilo ea. Ua mate lava le whatutua. Pe a le ai ni ngā luenga. O le whatutua leo Israel. Whatutua i ngā luenga. O le alono wenga. Whatutua tausi i sapati. O Israelu e tali tonu ma whatuatua i le atua. I ala tau ngā luenga. E ta ua mio tonu i nai i lato. Leo whaafonga ni ni aso. A vai le upu le atua. O na tātou mana malamania. I le mea olo oanga i ai le awhionga pa i ale atua. O le isi whesiri. Mai a whaila o Kerusiano, po onu u ese e tāpua ai i le aso mua. Ai se ana le talanoa ai Yesu i lona taimi. Mai visili, a whaila o Kerusiano, e tāpua ai le aso mua. Sa te tau i a Yesu, ona talanoa i ai le aso lea. E le marekolo ma ta upo e lua fai upo e lua sfumerfitu. Wa ia fetala i atu i ate ilanto ua faia le sapati mo le tangata. A ua le faia le tangata mo le sapati. O le taimi le talanoa Yesu i ai utaia. E le o le taimi o le fianga info. Evangelia Mateo, Mareko, Luka, ma Ioane. O tusi ia o le whianga inga tuai. O lea lai tala noa Yesu i lona nu. Ma whetala i atu Yesu. O le sapati na whai mo o tau iutaia. Tau te mālolo ai, mālolo le le sapati. Ai ile whai upo e luas fumaramani. Ona sui leo le whaitau a Yesu. Whamai Yesu, ole nei, ole ata lii o le tangata. Ole a lii leo o le sapati. E se le manai o le whaatata a Yesu i. Mua whamai na whai le sapati mo le tangata ina ia maloloa. Ia whaatatau i a iutaia. Ia sapati. Ele o suia sapati maloloa i uteia. Ona toe nofole Yesu wa toe talanoa i ate ia lava. Whamai ole neila. Ole ata lii o le tangata. Ole a lii lea o le sapati. Ole alo no winga. O sila fia le leia Yesu. E iai le taimi o nu ese. Whamai ole ata lii o le tangata, ole a lii o le sapati o lono winga. A o i le taimi e talia ai e nu ese. Ia Yesu. Ole a fai ia Yesu. Ma sapati o nu ese. Le au whaafunga ni ne Yesu. E maliu Yesu. Ele yo o le tala le lei inu ese. O le ala le na le inu tala noa Yesu ya iuteia. Ele o le teimi leo nu ese. E fe mei mo le mau le tuspaia. Ina ua maliu Yesu i le teimi o le whenga inga tuan. O le teimi lea. O la ia Yesu i lalo le tulafono. Me tala tuspaia wo le atoanga o tausanga. Ua whanau mai Yesu. Ia ua ana se i o ilona maliu o le maliu lea. I le satau. O le maliu la Yesu. O le teimi lea o lai lalo le tulafono. Le teimi o le whenga inga tuan. Ai ina ua toi soi fua mai Yesu.
o soifua mai le taimi o le whenga info. Valo anga uma mose ma le au perfecta. E ngata i le maliu o Yesu. Whawheo ne tātou roa. Ale whamatala il tuspa ia whai mai o le masani e Yesu, o le alu le malu malu, o lana lea masani, e alu e tāpuai. Sāpati uma le misi a Yesu. Ai ina ua toi soi fua mai Yesu. E 5 sāpati. E le toi alu Yesu i le manu manu. Ale whamel tala tuspa i o Yesu o le unga lea o le tulafono. O la e kontini wa le tulafono i le vā o le atua malonanu o Israel. A uahi o le tulafono. I le vā o Yesu matangata nu ese ina walanto utalia. 5 sapati. Matua ngu wan tuspa ia. Ele toi ngana le tuspa ia le taimilia. Ina o soifua mai Yesu aisia. Ale o tau nuu ia Yesu. Le whetalai ngā le li i whai mai. O le neila. O le ata li i o le tangata. O le ali i lea o le sapati. O le alo no winga. Keu sia no uma. O i latou o latou talia le maliu o Yesu. E le sapati le asofitu. Ai sapati ia Yesu. E malo lo ia Yesu. Aisha. Ale o latou talia le li o le ola. O manui ai o latou. Ma nei ai o le mele tala noa iai le apostolo pono. Le ala a o vaevaetonuina. Te tonu fo i o la whaile ma wale ma whai ai. O na tatou mala malama atili i le ngā luenga. Ale au tausi sa pati le whai le taimi nei po ta ngata i o teia. Wha maila romalon ma ta upo i ruwha upo i sumel fitu. Wha auta ua ingoa oe o le i o teia. O loa e whaalangolango foi i le tulafono, ma e mita i le atua. Whai upas fumal valu whai mai. Ua e loa foi lona whilangalo, ua manino ia te oe mea winga ese, ma ua hao au ina oe i le tulafono. Whai mai le tala paulo, ua whaaingoa oe o le iuteia le tala noa iai le tuspa ia. Po i latou o lo tau sia le sapati, mai ua e whaalangolango i le tulafono. O le manatu o tangata ia. E laua lunga atu le tulafono ia Yesu. Mai ua e mita i le atua. Mai ua e loa fo i lona whilangalo, ua manino ia te oe mea winga ese. O i latou la ia lea o wina le tulafono. O matua manino ia i latou ia le tulafono atoa. Mai lor whai upes fumaleiva. O lo e ta ofi fo i o oe o le ta i o ta waso. O le manatu lea o le au whai tulafono le iene. Po i latou o lea o wina le tulafono. O lo latou manatu. E lea ia se e poto atu i a latou. Lea o wina le tulafono. Na o i latou wa e siliatu lo latou wa tamai. I lea o ina o le tulafono, mai te tonu o le upo le atua. Whamai, o loa e ta haufi foi o oe o le taita i o ta waso. O le manatu la, o le o ina e la tau o le tulafono. O tangata uma e ta waso. O le utau mawhai e toso atu tangata uma. I le mea, lai la tau te o ina. O le manatu la lea, e ta waso a tangata uma. A wana o i lantoa e matua te mamaya. Whamai o le taitai.
i tangata tawaso. Ai le ngata i le whamai. O le malama i e o i le pōliuli. O le manatu lea, o le tūlai whono. Na o i la tau wai malama. E poto atu, e ata mai atu. A o tangata uma. O la e ola i le pōliuli. O lono binga na o la tau wai malama. A o tō tele o tangata. E la tau tele i lo se mea. Fai upo e lo se furu whai mai. O le au i e vale lea. Le peo na uta wa atonu tai fōringa tutusa uma. O le manatu o le tūla whono. E vale lea tangata uma. Pa ua tangata e poto mata mamai. Ua nao i lato. Pa mai o le au i tamaiti. O le alo no winga. Me le tatou te iloa i le maua lunga o le manatu. O i lato o lo o ina le tūla whono. E vaai maua lalo, o le latou vaai. I nisi tali tonunga, ai maise o le latou vaai i tangata nu ese. E peia o tamaiti. E fōlinga mai o tangata nu ese. E le ai mase mea latou te iloa. Whamai. Ina ua e maua o le tino, o le poto, ma le upu moni i le tūlaifono. Le ala o tilo mai nei, ma vaai ilo na poto ma lo nata mai. Wa ia i loa o le upumoni o le tūlaifono, se lau pasene. Saulo ma le fe upo e sume tasi. Fe mei paulo, o le nei foi, o oe e te o atu i le tasi tangata. E te lea o ea oe i ate oe. Fe mei le tala paulo, o oe la le te sau whaatonu tangata nu ese. Le e te o wina tangata nu ese. Ia usi ustai i ante oe. Ma watu tau te saapati whatasi. Ane o whamitala i paulo. Te luaia mauti noa i paulo. E le whea ia hai tangata nu ese. Ma tangata i o teia. Ma mai le tala paulo. O le nei foi o oe le o watu. I se tasi tangata. E te lea o ea oe i ati oe. Lea lo o sau paulo o tū i le vā. Whamai le tāna paulo. Aua te au wina le isi tangata. Wata mai oe wa e poto tele. Ai vai oe. No fo oe. Look at yourself. Don't point your fingers to other person. But look at you. O le tala le napo. Mai awal tu sia fualo lima i leisi tangata. Ai va aia oe i ate oe. Fai upo e luas fumelua. O oe le matua ino i tupua. E te whaoa ea mea saha. E iai la tu la fono le sapati. O me ai umai whaavela i le afiafi o le asono. Ane o amai e paulo le maule i. O le alo no winga o me ai le tupua. O me ia wha mai paulo o me sa. O le ala ea tamai ia i la tau ia o atu i tangata, mawhai atu i tangata. A le whaala velave. E leo mawhai o na tilo i a te ia lava. Fa mai o oele matua ino i tupua. E te whaoa ea mea sa. Ino i tupua. Le pe na uta ua. O mea ai umai whaavela i le fiafio le asono. A oola i la sofitu. E le ese mea toi whaavela. Mea umar sa pati. O le aso lea o le aso malolo. Sa au manatua le tala stasi whaiwhi au whaimai. Ina watu ua le lotu i le sa pati. O na o leo le kalisia
Ta pena mai ia le tau mawhitanga. Fa mai le tala le whewhi au e vai atu. So le vivela mai me ai e asu mai me ai. Fa mai lo le tala le whewhi. Wa o i loa o mea uma ia tauti au maia. O mea aia le tupua. Ala le whamatala i. Mai le tala polu tauti ino i tupua. Po le ale mata ngofia o le mea ai le sofitu a mai o lai vevela. O le mea ai le nā le tupua. O le tala noa Paulo ia iuteia i le o tala noa i tangata nu ese. Ai sa o le lei le tala le whewhia. Po le ale manei o le kuka. Ai whemei le tala le whewhia. Wa au lo le leia. Wa au tau wo au mai mea aia le tupua. Fai upe lo sumato. Fa mai o oele mita i le tula fono. Le tala noa ia iuteia po Israel. Le o sau Paulo e whaasao. Ia le o langa le ola i tangata iuteia. Ai maisio le lanto wa o onga. Fa mai le tala Paulo o oele mita i le tula fono. E te whaale mi ngā o ea i lo soli i le tula fono. Mena fa mai ei Paulo. Look at yourself. Mai o tau le tau te whaale mi ngā o le tula fono. Le tau te soli o le anu winga. Whialua i le sapati. Wale malo lo i le sapati. Wala tau soli le sapati pa ia le atua. I le vao le atua malona nuu o Israel. Le wato e soli ale au fai sapati. Wa soli pala ele au fai sapati. Fa mai le tala Paulo o oele mita i le sapati. Wa tala noa i le sapati. O fai atu i tangata o mai. Tatou tausi i le sapati. Ai fa mai le tala a Paulo. A ua tumu oi le whaalemi ngao. E a mata mai whea. E a mata mai a ilantou o lo o wina le sapati. Tanga ila il fai upu e lua sume wha. Fai mai Paulo. A wā ua upu le angaina le suwafa o le atua talu o tau. Fai a Paulo. Wa ta uvalea le atua i ante o tau. E a wā o le tūlafo. Ai le o lai. Tala noa i le sapati. Ai le sava vali. Fai mai le tala Paulo. Wa upu le angaina le suwafa o le atua. Wa ta uvalea le suwafa o le atua. I tangata ia. Le ai poto e tusi le lima. Le poto e hawa watu. But the life they live did not live according to God's will. Ele wa o wina I whatitau I le mele whina ngaroa I le tua. Fa mai le tua malolo. Fai mai lo le ungo le fai upulia. A wa upulia ngaina le suwafo le tua talu o tau. O ile uta ubalea ai le tua. Tangata I uteia. Inu ese whaapei ona tusia. Whamei ua tau valea le suwafo le atua ona o outou inu ese. Lea alai whai nei ngā luenga umamatau mawhai e pū mai nu ese ina ia. Lantou tāpua I whatasi. Mausi ustai ia I lantou olo lantou manatu. Ua lava lo lantou loa malo lantou watamai. Ale whai mai le atua I. Wa tau valea le suwafo le atua ona o outou inu ese. Lea alai ngā ioi matau mawhai e tala noa inu ese. Alai sa o le lei tangata nu ese. Lai no nofo le lei tangata nu ese. O le manatu la o tangata ia o uina le sapati.
po o iutea. E sili atu lo lato wa tamai inu ese. A o lai tali enu ese. A lefe mai ile talapo. Ta valea suafo le tua ya te oto. Inu ese. E le va lea lanu ese. Aya. O ta ngata e lato te malama ile vai hino le upo le tua. Gentiles people, they know and they understand how to divide the word of God. E malama le inu ese. Lai tau mawhai uta i e toso mai i anu ese. Ai whai mai i anu ese le ai. O mātou, wa mātou sa pati i a Yesu. Wa sui e Paulo le aso mātou te tapu ai ai. O le aso mua. Ele o le aso fitua le aso mua. Ngā luenga lo mta upu e luas fai upu e fitu fai mai le tala Paulo o le avai sapati ma le avai sapati. E au tau fitofi le areto. Dienga te leo mo mo ko nito lo mta upu e fuma leonu fai upu e lua fai mai le tala Paulo le aso lea. E au tau fa putu ni mea o au tau maua. E le ngato le aso e tau fitofi ai le areto. A o le aso e au ai la fonga a tangata nu ese. Sa utale no le tasi fisili o le mafuanga le sa lai. Ona le tala noa Yesu e winga le aso mua. Le wavala wina le apostolo Paulo. Le o tala noa Paulo i le aso mua. E tapua e ei tangata nu ese. E le isuia e se lotu. Le ai waleva. Le taimia na tofi ai le apostolo Paulo. E fai mawhai fe au onu ese. Saulo Paulo fai a Timoteo. Vai le upua le tua. Le au whaafafonga i le yaso. Ta ua tele le vai ina. O le upua le tua. O ke usiano la whaole ina. Wala tautalia le maliwa Yesu. O te ngata na iei le file mua le anganga pa ia i o la tau oranga. O a tau tu ua inga. O le ale ngalue mai. Ma le tau whaasise mai, ma le tau whaamatau mai. Le au whaafafonga i le ne yaso. O le taua le nao Yesu. Talia o ia. A fio mailo na nganga pa ia ilo fina ngalo malauloto. Tatou wola ili tula fono le nganga. Whailonga ina i tatou le nganga pa ia. Saunia i tatou mole langi ma le ola i whaavau. Whaamanuia le tua i lau whaafonga i le yaso. Tatou toi whailua i se malama mua. Ile nei por kalami o fa ingo ina o le vaevaetonuina o le upu moni. Ia isi fo inisi ofisili, la whapena fo i ona so swami atuai ile nei por kalami. Pei ona uta ua ile tele o taiming, e tofu ale tangata malona finangano. So iloa whatau waa ile o lo sila fia. Ai taua ona tatou vaevaina le upu le atua. O inao lo iai le moni ma le whamaoni. Whamanuia le atua i lau whaafonga anga i le ne yaso. Ona o Yesu. Amen.